Hello, izina ryanjye ndi Abaine Ruhanga Paul, kandi ndi umweshongozi nimpandika ebyeshongoro kandi ninyeshongora nkashomaho music mbwenu hati channel yanjye egi nyenda ntandike kwegyesa abantu abarikwenda twege hamwe okukora practice y'eiraka ei twakubaasa kweta voice drills. So nyenda ngikoreho mu Runyankore ahabw'okuba enyingi ziri omu rujungu, so nteekateeka nti obundi abantu bangye nabo abatarikumanya rujungu nikibaasa kubahwera beege hamwe nanye. So noobaasa kukora obwire bwona ahu orikwendera, wimuka omu kasheeshe nari waaba noyenda kuza kweshongora, mbwenu kwenda ngu iraka ryawe orimanyiize rirekye kuruha waaba noyeshongora. Hariho abantu baingi bakuba nayeshongora nakoraho ekyeshongoro nka kimwe aho naahwamu iraka rizindaara, mbwenu nikyo kigendererwa kya voice drills ezi kugira ngu vocal cords zaawe zirekye kuruha juba kandi niiwe otwara obwire orikweshongora kandi obikunde ebi orikweshongora. Abantu baingi nibakunda okweshongorera aha maraka omwanya gw'okwiha iraka omunda. Mbwenu voice drills ezi niziija kukuhwera omu kumanya range yawe, obuhango bw'iraka, oburingwa n'obugufu, how deep you can go and how high you can go. Then waaba nooza kweshongora orikuronda ekyeshongoro kukirondera key, obe nooyemanya hoori omanye keys ez'okukira kweshongoreramu. N'ebintu byorobi munonga tibigumire, buri omwe weena naabaasa kubikora. Mbwenu nitwija kutandikana na key eyahansi erikuheereka y'ahansi ei orikuhurira omu iraka ryawe ery'ahansi munonga, n'obundi abe ntiine instrument yoona ndiyo ninkoresa, but I can choose any key then ngume ninza ahaiguru. Just like that. Then wakora drill egyo ehwayo otakiikiza noise orikutandika then ogumiza muhika muhero.
So nogumizamu otyo okusya ah'iraka ryawe ryahwereyo, kandi okuba nohaminga otyo tokumunda kwihaho nohuriraho omumaisho nohurira nobubazinga nari nkaho omumaisho harikutetema mbwenu nohurira nohuriraho omumaisho ahabw'okuba iraka ryawe oshemereirwe nirihurira omu nyindo. Kare katube turekireho aha bwahati then twijagaruka tugyezeho tuturahinga ogu omurundi. So guma noyemanyiiza nogira otyo oyihire ekimwe hakiiya ahansi oza ahaiguru aho orikuhurira noobaasa okuremerwa. Kare twijagaruka tureebane.